Сонун салгыбын тағы оғы искусстватын осколатын художественный кылахан өренечте Лия Маркова туз выставкатын туллукчан оғы библиотекатыгар турорда. Манна жоғырдақ кыз урухуйдара ихе онна түхербет қартыз калара баллар. Керени өйден көрөр онна ол булумнютун жүхүннен оюлан тахарар жоғырда кыз кырачан сағыттан урухуйгом сугуюта, келин өссө иска уска онна қартызға сирден ағылбыт. Кені урухуйдара сып сырдықтар чепчекелер онна кыз оғойыл қатынан нарын намчы бейләқтер. Кемида абылабыт ием иметриетер урухуйга лие иетигер ураты сығына истин иейте көстөр. Ис қоғыны күйірден кыталық кылғағар кырымпар гыты кыттыған салгыннақ онна тайтарылақ айымны тақсыбыт. Ием манак кырымпаган юрхеп, мен эме кенлин аньюон. Ана эти урухибун өбүттен урухидабытым хеп. Ана нахаши манак кырымпаты хегер эсе хахалы манак каталыктар еген көтөллөрө нахаши болу демен урухидабытым. Учутала саргылана билүкена уютунан Лия ургу искусстватыгар бүтүннү абылатан курук аяр эйгега сылжар. Кеннеки 2 сылга арас тагымнак сүрбеттен такса ургуй конкурсугар кыттыбытыттан 10 сетти күреске үлелере ситихиленмиктер. Манитеңе мастер Айталина Голикова огуруна нига мастер кылахагар ылбут үйрüягар тирягырен кыз ого симягын кергелин аян таарар. Төрөппүттере эбээте уятчылара Лия каяда сеңеритин керексиллер өрү көмөн нема болаллар. Босколага агон бир хылтан үрелир боллак бuna. Мен агар бунан онда билер бүнен онча персональный выставка болда. Дебигис кыжык ого мәле оңорбот персональный таланнах, айылгаттан жогордах, жулурдах ого оңорор. Инник санага тиер. Onun bu naha yören turabıt bihigi. Bugün Liya'ga namıt ıras bağa sanalar tolunlar, oğo kihi ayar joğura kerega umsuguta, ürdükke sırdıkka sirdi turdun. Жанна Бурмистрова, Василина Кентьев, Сака телевидениете, Татта.